तो हेलो भाई मैंने जय जगन्नाथ पुणी थोड़े नया भिडियो आपन स्वागत। आपन थंबनेल जहाँ देखुछन सेटा सत्य कथा। मु 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करछि मात्र 10 दिन रे। आपन भी वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। आ 1000 सब्सक्राइबर रो गोटे मात्र ट्रिक कहबी। आपन भी 1000 कोन चाहिले लाख सब्सक्राइबर भी सेही ट्रिक रे कर देबे। मोर भी सब्सक्राइब दिन दिन बढ़ुछि। देखंतु 1000 सब्सक्राइबर केबे हेतला पुणी आसी भी देखंतु संग संग 3000 सब्सक्राइबर हबा जाउछि। आपन जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करंतु आ जल्दी जल्दी 3000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दियंतु। तो चलो दे वीडियो स्टार्ट करिया। हाँ गाइस मोर 17,000 सब्सक्राइबर हो जाइए। बहुत खुशी अच्छी आउ एबे भी 3,000 सब्सक्राइबर हवा जाउछि। आउ आपन गोटे मात्र सब्सक्राइब कले आ मो चैनल ग्रो हो पारिबो। आउ एटा मोर फास्ट चैनल नो, एटा मोर 4 नंबर चैनल कि 5 नंबर चैनल। मु फास्ट गोटे गेमिंग चैनल खोलथिली, तापर गोटे मोटिवेट चैनल खोलथिली। ता देहरे मात्र 10 दिन काम करथेबी तो 100 सब्सक्राइबर भाई सब्सक्राइबर बढ़ुनी, व्यू आसुनी, कोन करिवि चैनल डिलीट। फोन गोटे नुआ चैनल खोलिबी ता देहरे पुणी काम करी 15 दिन, अरे भाई व्यू आसुनी, सब्सक्राइबर कोन 200 भाई 300 ये कोन भाई, ताको भी पुणी से चैनल छाड़ देबी। एमिति किछि कंसिस्टेंसी नथिला। आ मु भी यूट्यूब विषय रे एल्गोरिथम विषय रे किछि भी 1% भी जान नथिली। तापर धीरे धीरे यूट्यूब रु देखिली शिखिली। आउ मो बापा भी यूट्यूब सेमिति पोस्ट करंदी, बापा ठर भी किछि किछि शिखिथिली। आउ एडिटिंग शिखिथिली, फोटो एडिट करे सेमिति। तापर धीरे धीरे वीडियो एडिट करू 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 तापर मो चैनल रे भल भल एडिटिंग भी करछि। आपन मो शॉर्ट्स वीडियो चेक करि परिबे केमिति एडिटिंग करछि। जे एडिटिंग भल लागथिबो ताले कमेंट करंतु। आउ चाहिले मु भी आपन को मो एडिटिंग ऐप पाइबी, आ आपन को एडिटिंग सिखाई देबी। कमेंट करंतु जे एडिटिंग भल लागियो ताले मो एडिटिंग सिखाई देबी। हाँ आपन केमिति 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिवे तो ता पूर्व मो गोटे कहानी शुणु। मु आपन कथा भाबंतु, आपन एबे गोटे जगह जॉब करछंती। आपन आज जिवे काम करियाको एबे 2 दिन छाडी देबे, पुणी 3 दिन बेलू जिवे, पुणी 3 दिन बेलू जाइथेबे 2 दिन, पुणी जिवेनी ता 5 दिन की परे कि 10 दिन परे जिवे। तो जेते मास शेष हबो आपन जेते टंकाटे मिलिबो, आपन कोन रे कोन सब पैसा दबो, 30 दिन रो पैसा दबो दबन ना, से पैसा काटी दबो। चाहिले आपन को काम भी बाहर कर दो। सेमिति पूरा सेही सटीक भाबे भाबंतु यूट्यूब पूरा सेम। आपन यदि कंसिस्टेंसी हिसाब से काम न करेंगे ना यूट्यूब रे, ताले केबे सक्सेस पाई परिबेनी। सक्सेस रा आशा भूली जांतु, आपन कष्ट करि चलंतु, दिन ना दिन सक्सेस मिलिबो। एटा भगवान कहिछि, आ एटा रियल फैक्ट। आपन काम करंतु भाई, काम करंतु। एबे सोशल मीडिया का एमिटा प्लेटफॉर्म हो जाइछि। आपन को पार्ट टाइम नो पूरा फुल टाइम जॉब दबो, आ आपनकर फ्यूचर बदलाई दबो। कि आपन ताको स्वप्न भी देखि नथि एमिति फ्यूचर हे जियो। मु कोन कहूछि, आपन तो यूट्यूब रे देखिथेबे, मु तो किछि नु। एबे मोर स्टार्ट हेइछि। आपन जे एबे यूट्यूब रे अछंती ट्रेंडिंग रे तांको देखंतु। जस्ट आर्यन केल्विन भाई, से हमर केते 3-4 वर्ष ला काम करि आस्तले, एखने ट्रेंड हे गेले। से केमिति हेले, कंसिस्टेंसी रहिले, यूट्यूब एल्गोरिदम इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को बुझी पाइले, तो से काम करि चलले, से भाइराल हे गेले। एबे तांकर पैसा ऊपर खाली देखु ना, पैसा ऊपर पारिकी सोचंती, एमिति पैसा तांक पाखर अछि। आपन फास्ट तो चैनल स्टार्ट करछंती, पैसा हिसाब रे स्टार्ट करंतुनी। आपन भाबंतु, आपन एबे घरे अछंती, आपन केते लोक चिन्हछंती मते कहले। आपन को घर लोक चिन्हतेबे, गाँ लोक चिन्हतेबे, आपन जोडी जिबासे करथिबे सेही लोक केवल चिन्हिदेबे। आ आपन सांग माने आ मु चिन्हछि आपन को, मते देबे। आपन मते देखिना चिन्हि परछंती किमिति, गोटे मात्र वीडियो रे मते आपन चिन्हुछंती। मु भी दिने एबे सिना आपन देखुचंती व्यू आसुनी, किछि होनी। जदि मोर मन करे एई वीडियो रे 1 मिलियन व्यू हेला, ताले मते केते 10 लाख लोक चिन्हिबे। आपन भी सेमिति वीडियो करंतु, आपन को गोटे लोक न 10 लाख लोक देखिबे। ता आगे कोन पैसा बड़, 10 लाख लोक आपनकर बड़ ना पैसा बड़, सेही हिसाब रे काम करि चलंतु। हां पैसा मिलिबोनी मु कहूनी, पैसा मिलिबो तो कंसिस्टेंसी रहले मिलिबो ना। आपन यूट्यूब आधा दिन काम करिवे, पुणी करिवेनी, भाई व्यू आसुनी कोन करिवि, छाड़ ये हे परिबोनी, मो द्वारा संभव नै। भाई संभव, सबु संभव। एमिति नु कि सब चैनल स्टार्ट करू तांकर 10 मिलियन व्यू आसीगला, 20 मिलियन व्यू आसीगला, 10 लाख व्यू आसीगला। तांकर भी दिने जीरो स्टार्ट हेइथबो, से आज देखंतु कोडी आसी बसचंती। तो मोर भी दिने जीरो स्टार्ट हेइथला, मोर पुणी चैनल रे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर साइलानी। एबे धीरे धीरे 3000 हबा जाउची। आपन लागिले मोर 3000 कोन 5000 कोन 10000 भी हेइ जिवो। तो आपन सब्सक्राइब करंतु, आउ मते ग्रो करिवारे मध्ये सहाय्य करंतु। आउ मु सेमिति यूट्यूब विषय रे किछि जान नथिली, सुन नथिली, हेले काम करि चलली। आ एबे जो मो आईडी एटा एबे रिसेंट मासे हबो, मासे हला मु कंटीन्यूअस अपलोड करछि शॉर्ट्स वीडियो। तापर धीरे धीरे एबे लॉन्ग वीडियो सेमिति केबे आगरो करिनी, एबे धीरे धीरे अपलोड करि चलुछि। आउ व्यू भी सेमिति आसुनी, 50-100 रहउछि मु जानछि, किंतु दिने ना दिने व्यू आसीबो, एटा सियोर तो आसीबो। कारण मु कंटीन्यूअस अपलोड करछि ना।
ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ମୋ କଷ୍ଟର ଫଳକୁ ସେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଟ୍ରିକ୍ କହୁଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି 0ରୁ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାତ୍ର ମୁଁ 10 ଦିନରେ କରିଛି, ସେଟା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସେମିତି ଟ୍ରିକ୍ ଦେଲେ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକିନା 1 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକିନା 1000, 2000, 3000 ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ବି ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିପାରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବର। ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହିସାବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଏସ୍ ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଦେବାକୁ। କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ କେବେ କପିରାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୁଗଲ ଆଡସେନ୍ସ ବି ଘରକୁ ଆସିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଆଇଡି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ କେବଳ ଧୋକା ଦଉଛି, ଇଏ ସିଏ ଏମିତି କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏଜ୍ କେତେ ମତେ ସେଇ 15ରୁ 16 ହେଇଥିଲା। 15ରୁ 16 ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଆଉ କଣ ପଶିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏବେ ମୋର +2 ସରିଛି ଜଷ୍ଟ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବସି ଭାବେ, ମୋବାଇଲ ଧରି ବସି ଦେଖିଲେ କଣ ହବ, କେବଳ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଲସ୍ ହଉଛି, ଆଉ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏମିତି ଦେଖୁ 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 ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭାଇ ପଇସା ମିଳୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ପୁରା ଖୋଜା କଲି, ସବୁ ଦେଖିଲି, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋକମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, କଣ ସତରେ ପଇସା ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିଲି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ବୋଲି ଗୁଗଲରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପଚାରିଲି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କଣ ପଇସା ମିଳେ, ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିଥିଲି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେବେନି। ତାପରେ ଗୁଗଲରୁ ବି ମୋତେ ମିଳିଲା, ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ନା ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍, ଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ 7 ଜନ୍ମ ହିଁ ବସି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହିବ। ତ ଆପଣ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ ମାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଦିନରେ କେତେ 24 ଘଣ୍ଟା ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେବେ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ। ତ ଡେଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ହିସାବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପଇସା ପାଇବି, ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିବେ। ଚିହ୍ନିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ମନେକର ଆପଣ ଏବେ ଯାଉଥିବେ ବାହାରକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଏ ରାମ ଭାଇ, ଏ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ, ଆପଣ କଣ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି? ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ସେଇଟା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛି, ମତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନବାରେ, ମୁଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କାହା ଉପରେ ଆଣିବି, ଆପଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଯଦି କଣ ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେବି। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି, ସବୁ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, କାହାର ବି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଏମିତି ରହିବନି ଯାହାକୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଭାଇ। ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଦେଖିଦେଇନା କେବଳ ଡାଟା ସରେଇ ଦେଲେ, ମାସ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ପକେଇଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ମୋବାଇଲକି ଏମିତି ତେଢେଇକି ଧରିକିନା ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ତେଢିଆ କାମଟା ନା ଦିନେ ସିଧା ବାଟରେ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି କେତେ ବାଟ ପଳେଇବେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ମୋର ହେଲା, ମୁଁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 8 ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଥିରେ ଭିଉ ଆସିନି। 400, 500, 600 ଏମିତି ଭିଉ ଆସିଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଏତେ ଦିନ ତ ହେଲାନି କାମ କଲିନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତ କିଛି ମିଳୁନି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଅପଲୋଡ଼ 1 ଇୟର ମୁଁ ନେଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 1 ଇୟର ଭିତରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମନିଟାଇଜ କରିବି, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଅପଲୋଡ଼ କରି ଚାଲୁଛି ଡେଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ବଢୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଉ ବି ବଢୁଛି। ଆଉ ହଁ, ମତେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା, ମନେକର କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ତା ଦେହରେ କଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ସିନା ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେନି, ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହଉନି, ଭାଇ ଭିଉ ଆସୁନି, ତ କେମିତି ହବ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍, ସେଇଟା ହଉଛି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଆପଣ ଯଦି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବେ ନା, ତାହେଲେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆରାମସେ ହବ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁଟକି ବଜେଇବେ, 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ମୋର ବି ଯୋଉଦିନ 10 ଦିନ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲା, ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଦିନ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସକାଳ ସେମିତି 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ବସିଛି, ହେଇଗଲା 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତାପରେ ଏମିତି 12ଟା 1 2ଟା ବେଳେ ହେଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଝିରେ ବଇଛି, ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସି, ମୁଁ ଖୁସି, ସବୁ ଖୁସି, କାରଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ
ସେମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ମୋ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ହଉଛି ସବୁ ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରେ ବସିଛି, ମୋବାଇଲ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଆଗରେ, ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଖରାପ ହଉ ଭଲ ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ନା, ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇଲେ କିଛି ଶିଖିବେ, କିଛି ବନେଇବେନି, ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହଉନି, ଭିଉ ହଉନି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଛେନା ଗୁରୁଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ? ତ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହିସାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଉ ହଁ, ଏଥର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି ଭାଇ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।